Kua whakatūwhera hia he whare tiaki kiko mate puku i te hohi pera o Middlemore i te tonga o Tāmaki Makaurau. Tērā e tahi e a wanga ana ki te mahi nei. Engari ko tōna mutunga mai pea, he rongo wā ka kitea mō ngā tūroro mate pukupuku. He pauwaru a kānga skipper e whātau ki muri nei i riro atu tana hoa rangatira ki te mate pukupuku. He kino tēnā mate te mate pukupuku. Tō mātou titiro atu ki tō mātou taku hoa rangatira, te matua, te tupuna matua, e noho ana i roti te tino toimahatanga o tēnei mate. Ai, ko rongo tātou i te ngau. Kāore tana hoa tāne i mate whekenoa, tū ururoa ana ia mo te toru tau e whawhai ana ki te mate wiriwiri, kātahi kahinga i tēnei hohi pera i Tāmaki Makaurau. Mea, i kaha mātou ki te fuatu tētahi taonga hei whakaora mai i tō mātou matua, kumahi mātou i tēnā mahi. Ngā wari noi homo mātou. Koinei te kaupapa hou a ngā tākuta o tēnei whare hauora, e whakatū i tētahi whare tiaki kiko mate pukupuku. Particularly in the blood cancer area, of the differences in cancer incidence and prevalence in both Maori and Pacific compared to non-Maori, non-Pacific peoples. We think that as part of our obligation under the treaty, we have to make sure that we look at those cancers as part of our goals and our vision. Ko te kohi i ngā kiko mate pukupuku o ngā tūroro Māori me ngā uri o te moana nui a kiwa te whāinga nui o tēnei whare. The ultimate goal, I think, would be a cure, but this kind of research takes a long time, and people have been looking for a long time. Our Maori name, Matatika Koiora, has been given to us as a symbol of the importance that Maori place on this project. Ko te painga o tēnei kaupapa, he awhina i ngā kairanga hauora ki te kimi i rongoa mo tēnei mate kino. Mea kua hau te mea kau mātua e, ora pai ana tāku nei tina ka whakaiau. Mō aku nei tamariki, mō aku nei mokopuna. He hikoitanga whakamua tēnei ki te whawhai i te mate pukupuku ki Aotearoa. Roihana Nuri, Te Karere.